naho imiryango y'abirabura bafite amamuko ku mugabane wa Afurika nabo bakaza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi imbere y'abandi baturage barimo Abadage, Abahinde, Abeza, Abanya-Irlande, Abashinwa, Abanya-Mexique n'abandi benshi nabo bagiye baturuka imihanda itandukanye y'isi ubu nabo b'Abanyamerika babarizwa muri iki gihugu. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Johnson Foundation ku bufatanye n'impuguke mu ishuri ry'ubuzima rya Harvard School of Public Health muri kaminuza ya Harvard University, mashuri za kaminuza naho ngo hagaragaramo ibikorwa by'irondaruhu 32% y'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakavuga ko niyo barwaye batifuza kujya kwa muganga kubera kwiganyira batinya ibikorwa by'irondaruhu by'aba baganga. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanganye ku buryo bukomeye n'inzego z'igipolisi kubera imyigaragambyo yavutse nyuma y'urupfu rw'umwirabura ufungiye inyuma amaboko n'amapingu. Umupolisi yamutsikamiye ku gakanu naho abandi bapolisi bari kumwe barebera, ndetse bamwe muri bo nabo bamufatiye ngo atanyeganyega bakamuniga kugeza apfuye. Abo bushakashatsi bw'ikigo Wood Johnson Foundation ku bufatanye n'impuguke mu ishuri ry'ubuzima rya Harvard muri 2017 bwari bwagaragaje ko Abanyamerika b'abirabura 60% yabo inzego z'abapolisi zibahagarika cyangwa se zikabakora ibikorwa byo kubabangamira, nyamara nta kosa rigaragara. Inkiko nazo abirabura 45% babwiye abakoze ubushakashatsi ko zigereza nkana ku birabura baregwa ibyaha kandi mu buryo butandukanye kure nuko bigenda ku bazungu kubera impamvu nazo z'uruhu. Naho mu gusoza ubushakashatsi bwa Wood Johnson Foundation noneho turebe n'ibyagaragajwe n'abashakashatsi ku mvugo. Ubushakashatsi bwabashije abirabura basaga 9,000 muri bo 52% bavuze ko abazungu bakoresha imvugo z'irondaruhu zibashegesha. 50% bavuze ko abazungu imvugo zumvikanisha kubatuka, naho 40% bo bavuga ko abazungu bamwe na bamwe bahura n'umwirabura bakagira ikikango nk'aho atari abantu bagenzi babo bahuye nabo. Abirabura b'Abanyamerika babajijwe n'ubushakashatsi bwa Wood Johnson Foundation 31% cyane abatuye mu nkengero z'imijyi bo bavuga ko mu gihe bari mu bibazo bituma biyambaza inzego z'umutekano nka polisi y'igihugu ndi ubutira zihamagara kuko nubundi iyo zimenye ko ari umwirabura zidashobora kwirirwa zihagera. Professor Brandon Robert, umwarimu w'inzobere muri politiki z'ubuvuzi ariko akaba n'umusesenguzi mu bya politiki wigisha mu ishuri ry'ubuvuzi rya Harvard na Harvard Kennedy School. This is their lives. We're not talking about the country. We're not talking about what I just saw. This is my life that I'm telling you in the interview. This is ubuzima barimo ntabwo ari ukuvuga ikindi kinoya, n'ubuzima umuntu akubwira ko bayemo nk'uko ba nyir'ubwite bagiye babitwibwirira. Abaturage benshi twabajije batubwiye ko bashengurwa n'amagambo ya bamwe mu bazungu abakomeretsa kuko ari abirabura, amagambo arimo abatuka mu bwenge, imvugo zibakinaho kandi byumvikana ko zinigurira ku ruhu rwabo rw'umukara. Nyine bakagucinya ingero z'ibi na biriya zigaruka ku birabura, yewe kugera naho abirabura bajya ahantu bagenzi babo b'abazungu bakabatinya, mbese ntibabegera uko bikwiye. Aba ni abantu turi kuvuga, ni ubuzima bw'abantu. Aha ndababwira ko igitangaje ari uko abantu twabajije 31% y'abirabura muri Amerika, ubwo ndavuga nka bamwe batuye mu nkengero z'umujyi nk'aho twakwita mu tujagari tw'imijyi ya Afurika, bo bahitamo kwinumira igihe bahuye n'ikibazo cyatuma bahamagara polisi, kuko n'ubundi igihe bayihamagaye bashobora guhura n'ibibazo ubwabo bakwegewe n'izi nzego. Ubwo nyine barabyibagiza da ko nta gipolisi kibaho. Ni kimwe n'abandi birabura nabo usanga umwe muri 5 yanga kwirirwa ahamagara abaganga kuko avuga ati n'ubundi uburyo bari bumpemo serivisi buri bunshegeshe, ubwo nawe agahitamo kubyihorera. Ibi mbabwira twe nibyo twabwiwe na bamwe mu baturage b'abirabura banyuramo umunsi ku wundi. Twasanze nk'abirabura b'Abanyamerika bafite amamuko muri Afurika bahembwa amafaranga menshi, nabo bagira bati hari ibintu bitubangamiye bishingiye ku irondaruhu. Umuntu arakubwira ati narize neza, yewe nameze neza mu buzima ndimo, ariko hari ibintu rwose bibangamiye. Ubwo rero iyo utuye mu nkengero z'umujyi aho twakwita mu tujagari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo wahamagara igipolisi ngo gipfe kuza iwawe cyamaze kumenya ko ari uruhu rwirabura. Umuntu aba yarize yewe na neza cyane, akanakubwira ko nta kintu abangamiyeho abandi muri sosiyete, gusa akakubwira ko hari ibintu bikomeza kumubangamira muri we. We're having people saying to us, I've really done very well and I am confronting these treatments.
nubwo iri vangura rikorerwa abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakomeje kugenda ribaho mu mihindagurikire y'ubutegetsi bw'iki gihugu, ariko intere yaryo ikagenda itandukana bitewe n'imihindagurikire y'ubutegetsi muri iki gihugu kuva Bwana George Washington wategetse USA bwa mbere kuva mu mwaka w'1789 kugeza mu mwaka w'1797, ndetse n'uyu munsi kuri Bwana Donald Trump Republican watorewe kuyobora Amerika muri 2017. Mu mwaka ushize wa 2019 ikinyamakuru US News cyifashishije amakuru yakusanyijwe n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press cyasohoye inyandiko gihe umutwe ugira uti imvano y'irondaruhu muri Amerika n'uburyo ryimakajwe mu biro by'abakuru b'ibihugu. Iki kinyamakuru kivuga ko mu ruhererekane rw'abaperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitandukanye, bamwe muri bo bagiye bakoresha imvugo, abandi bagafata imyanzuro haba mu gihe bari mu biro by'umukuru w'igihugu cyangwa se nyuma yo kubivamo cyangwa se na mbere yaho, ariko wasesengura ibyo bavugaga byose ukumva harimo irondaruhu. Kuva ku butegetsi bw'abayoboye USA ba mbere barimo nka Bwana George Washington kugeza kuri Bwana Zachary Taylor wayoboye iki gihugu ku mwanya wa 12. Muri aba baperezida nabo ubwabo ngo harimo n'abari bafite abacakara nabo ubwabo bakoreshaga ibyabihe, kandi abirabura barimo abakomoka muri Afurika bari bataremererwa uburenganzira burimo no gutora ndetse no kujya mu myanya ya serivisi z'imirimo mu butegetsi. Biri yuko ajya ku butegetsi Bwana Thomas Jefferson wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1801 n'umwaka w'1809, Bwana Thomas mu nyandiko yakoze kuri Declaration y'Ubwigenge yavuze ko ubundi abantu bose ngo baremwe mu buryo bungana. Gusa nanone mu gitabo cyese Notes on the State of Virginia cyasohotse mu mwaka w'1785, uyu wanabonwaga nk'ushobora kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse ko abirabura ngari abantu baremanwe impumuro karemano mbi, kandi ko ngo badafite n'ubushobozi bwo gutunganya ibintu bishingiye ku bugeni ndetse n'ubusizi. Nubwo uyu mugabo rwose ngo yari afite intekerezo z'uko nawe adashyigikiye na mbu bucakara, ariko ngo nawe ntabwo byakuraga uko ngo yari afite we abacakara bamukorera, yewe no kugera n'aho Abanyamerika bavuga ko muri ibyo bihe mbere y'uko waba perezida hari nawe yakoreshaga imibonano mpuzabitsina, kandi ngo niyo hageraga umucakara umucika mube ngo yagiraga ati n'ubundi wabavana. Icyo bahanga mu gusesengura imiziro ndaruhu bavugaga ko ngo yatekerezaga ko abirabura batari kubana n'Abanyamerika b'abazungu. Ibi kandi nako byagenaga ku bandi baperezida barimo nka Bwana Andrew Jackson wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa 7, nawe ngo wagiraga abacakara akoresha, ahawe ngo umwirabura wigumuraga ihitaga atanga itangazo rishyiraho igihembo cy'amadolari 50 kuwamugarura ndetse n'andi 10 y'inyongera kuwagaruye benshi. Igihembo ngo cyashoboraga no kugera ku madolari 300. Kubona ziriya nkende zo mu bihugu bya Afurika bo kanyagwa ubwabo baracyanabangamiwe no kwambara inkweto. Aya majwi y'ikiganiro kuri telefone yafashwe mu mwaka w'1971 ubwo Bwana Ronald Reagan wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka w'1981 n'1989 yitaga inkende abahagarira Afurika mu muryango w'abibumbye Loni. Amajwi yafashwe kera ariko agatangazwa muri 2019 umwaka ushize yumvikanisha Ronald Reagan wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yita inkende abahagarira Afurika mu muryango w'abibumbye. Yavuze ibi mu mwaka w'1971 mu kiganiro kuri telefone na Perezida Richard Nixon wari ku butegetsi. Bwana Reagan icyo gihe wari guverineri w'intara California yararakajwe bikomeye nuko ngo abahagarariye Afurika muri UN batoye binyuranye n'ubushake bwa Amerika. Abari bahagarariye Tanzania ngo batangiye kubyina intsinzi mu byishimo ko ngo UN cyangwa se Loni itoye yemera Ubushinwa nk'igihugu kanga kwemera Taiwan.
Reagan wari ushyigikiye ko Taiwan yemerwa nk'igihugu yamagaye Perezida Nixon kumukurikiye amubwira ibyamurakaje. naho Bwana Richard Nixon wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka w'1969 n'1974. Nixon wavuye ku butegetsi mu mwaka w'1974 wayumvikanye ahita aseka cyane amaze kumva ibyo Guverineri Ronald Reagan yamubwiraga kuri telefone. Aya majwi yasohoye na Tim Naftali, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya New York, uyu yayoboye Nixon Presidential Library kuva muri 2007 kugeza muri 2011. avuga ko agace k'ikiganiro cy'irondaruhu kari karavanywe mu kiganiro cyose abo bagabo bageranye kuba impamvu z'ubuzima bwe bwite. Kasete zafatiweho aya majwi n'andi menshi y'icyo gihe zasohowe n'ikigo cy'ubushyinguro nyandiko cya Amerika mu mwaka w'2000 ubwo Bwana Reagan yari akiriho. Bwana Naftali avuga ko Reagan yarahamagaye Perezida Nixon amusaba ko Amerika yakwivana mu muryango w'abibumbye. Nyuma Nixon yaje kuvuga ko Reagan yamuhamagaye amubwira ko ngo yarakajwe bikomeye nuko abanyafrika batoye muri UN uburyo bweruye bwa Reagan mu bihe bye yashyigikiye ubutegetsi bwa apartheid ubu nabwo bwashabira muri Afurika y'Epfo mu myaka 1970. Ibyo yavuze muri ayo majwi avuga ko bivana urujijo ku ivangura ryamuranze. Bwana Reagan yaje kuba perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu 1989. Muri 2004 ku myaka 93 y'amavuko azize uburwayi mu bwonko bwitwa Alzheimer utuma umuntu yibagirwa burundu. United States, Barack Obama. Thank you. My fellow citizens. Ibikorwa by'abazungu byo kunena birabura b'abanyamerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango yumva ko nayo iri hejuru ntaho mwirabura ahuriye namba n'umuzungu, white supremacists. Ibi byose byakunze kugarukaho n'abashakashatsi kwirondaruhu muri iki gihugu. Mu mwaka w'2009 ubwo Bwana Barack Hussein Obama umwirabura wa mbere ufite amamuko ku mugabane wa Afurika muri Kenya waminuje amategeko muri kaminuza ya Harvard University bwa mbere mu biro by'umukuru w'igihugu White House. Benshi mu banyamerika ariko babirabura batangiye kuvuga ko ibintu bihindutse ndetse n'igihe cyo gushyira akadomo iruhu kigeze, kuko nyine bwari bwo bwa mbere bibaye. Barack Obama wakunzwe n'abatari bake kugira naho mu mwaka wa 2018 ikigo gikora ubucumbuzi kuri politiki zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pew Research Center cyo mu mujyi wa Washington DC gikoze ubushakashatsi mu banyamerika. Abavuganye nabo bakavuga ko Bwana Obama ari we mu perezida wishimiwe n'abanyamerika benshi kurusha abandi iki gihugu mu bihe bya vuba. Ubwo ariko Obama yatanze icyizere ku mibereho y'abirabura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku ruhando rw'amahanga. Abirabura muri Amerika mu bihe bitandukanye bakunze kugaragaza ko irondaruhu abazungu bakorera abirabura kandi mu nzego zitandukanye. Ibi byose ngo byabaye nkaho byongeye gusubira hasi ubwo Bwana Donald Trump mu Republican mu ishyaka ritandukanye n'irya Obama ry'abademokrati yatsinda amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Politiki y'umugabo kugaruka ushobora kubagira irondaruhu muri we. Mu kwezi kwa mbere kwa 2019 niho ibinyamakuru bikomeye ku isi nka CNN, Washington Post n'ibindi mu Amerika byatangiye gutangaza ko Bwana Trump ari mu nama n'abagize inteko ishinga amategeko mu biro byo White House
kumpaza ikibazo kijyanye n'abimukira mu gihugu rw'ibyo bukomeye. Ubwo ngo yabazaga aba bagize inteko ishinga amategeko impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zoherezwamo abantu ngo bavuye ahantu hameze nko mu musarani. Bwana Trump ngo yavugaga abimukira baturuka ku mugabane wa Afurika, Haiti ndetse na El Salvador. Bwana Trump ngo yabajije abagize Kongere ya Amerika impamvu mu gihugu cye hataza nibura abaturage baturutse mu gihugu cya Norvege. Impaka kwitegurira abana bajyanwe muri Amerika bakiri bato, no Perezida Trump ngo yaba yagiye amagambo nubwo ibiro byo White House byirinze guhakana n'umukuru w'igihugu yaba yaravuze ibi. Gusa Bwana Trump we ibi byose yarabihakanye. Bamwe bati Bwana Trump kuva yagera ku butegetsi agatangira gufata ibikoye abimukira kwinjira muri iki gihugu, gushaka kubaka urukuta rurerure rukumira abimukira bashaka kugana muri Amerika baciye muri Mexique n'ibindi byemezo bitandukanye. Ngibi byose baguterwa nuko we yagira ruhu, ariko nyir'ubwite ibi yabihakanye inshuro nyinshi. Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri interview cyangwa se ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru ubwo yamubazaga niba yaba agira irondaruhu. Hari abandi bantu bavuga bati imvugo yawe cyo mirondaruhu kuko ugira irondaruhu. Ndakubajije, I am not. I don't have a racist bone in my body. And you can speak. Ntabwo ngira irondaruhu, yewe nta n'igufa ry'irondaruhu ngira mu mubiri wanjye. Ushobora no kuvugana n'abantu banzi neza. Nta rondaruhu ngira mu mubiri wanjye, kandi ndatekereza ko nawe ubizi. Ukuri mvuga ku mpamvu zituma nshaka urukuta runini hagati ya Amerika na Mexique nuko hari abimukira benshi bari kuza. Nako si ukuza, ni ukwisuka mu gihugu cyanjye. Not just coming, pouring into this country. That doesn't make me racist. Kandi mu buryo butemewe. Nicyo gituma bavuga ko ngira irondaruhu. Ibi icyo bisobanuye nuko nkunda igihugu cyanjye kandi nkaba nshaka no kukivana mu bibazo. Doesn't make me racist. It means I love this country and I want to save this country. Ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cya Isango Star, aho utaha yitwa Jerome Uwiragiye. Yesu